soreza kwicaranye mu ikaze mu ijambo ry'Imana wagira ukiganza wowe utabigize urukwande ubaze ko wowe utabimusonine asengesho barasifuye sana yishiye mu bitaro gutya arinjira aha bamute yaje gukira kw'indwara umuriro uraka mu bitaro ibitaro barabati abarwayi bose barana barakiza wowe bagutwaye n'uwari ugiye gukira yo itapfa kubera ko imbaraga tuzamure dutereza haleluya haleluya Hallelujah. Bwana sifiwe imbaraga dufite imbaraga zarashize soreza kwicaranye mu ikaze mu ijambo ry'Imana bwa mbere nandagiye kuri stage ariko kera sinibuka ahantu twigeze kuririmba kera hari amahirwe bari hehe sinzana tugeze kuririmba kera habaye igiterane n'abatanzaniya niba ni ihema hanze hano ndashima Imana ya Israheli kwiduhaye umwanya kuza gutaramana nawe amen amen umutima ndi kumva umuriro w'Imana nishi wagira ukiganza wowe utabigize urukwande ubaze ko wowe utabimusonine icobero ni cya Yesu amen bwira mwicaranye ngo ntuze kuntera ubunebwe kangura ibitekerezo kanguke Esura mukunda uko ndi bubigenza nawe uri kubigenza haleluya mubwira shira manga umwami mwiza mubwire gutinya umwami ni mwiza pe aruhuka umutima bwira umwicaranye ngo ruhuka umutima Yesu ni mwiza mubwire cyane ngo uruhuka umutima Yesu ni mwiza tumuvugiriza akaruru cyane akaruru imbaraga z'Imana zirakomeye ko bigiye kugorana se bigiye kugorana kandi umutima wari wambwiye ngo nitonde ariko iby'Imana nyine ni iby'Imana semene amen mu buzima sinjya nitonda mwami ni mwiza pe yarambabariye bwira mugenzi wawe Yesu uramukunda ndamukunda haleluya vugiriza Yesu akaruru umwami wa Israheli
Abafilipi 3:17 umva ukuntu havuga, ndabasomera mureke gusoma. Mwebwe gusa mu ndebe. Nimba utajya usomera iwanyu nahanga wireke. Kandi nimba ujya usomera iwanyu nuyisoma hano ntacyo bivuze kuko n'ubundi usanzwe isoma. Semena amen. No wifite hari n'abatazifite. Ushobora kuba utayizanye ariko uyifite. Hari n'uwayizanye ayitiriye. Hari n'uwayizanye ari iwe katajya isoma. Mureke mbasomere. Musomere izandiko z'umukunzi we. Murinde ya misemburo y'iki gihe. Ayireka kumve mw'ijwi ry'umwami. Ya aruhuka umutima. Gira gutya ikiganza, ukigira gutya, ukizamure, ukimanure, ugitambike, hanyuma ukomere Imana amashyi menshi cyane. Atukuzwe milele daima. Jimeka adome zalime. Abaririmbyi ba light bane beza bazi kubekinga, bazi babaye intebe bicare hano. Muze kumfasha kubekinga. Abaririmbyi ba light nibo tumenyeranye. Haleluya. Odimakafu adina zaladeba. Reka nkubwire, bwira uwo mwicaranye ngo nuba maso uraza kubona Imana, nuba maso ukaba maso uraza kubona Imana. Kandi umuntu mwicaranye utari kukubwira umuhunge n'umurozi. Umuntu utari kukubwira ngo ube maso, umuhunge yaza no kukuroga urebye nabi. Ariko hano nta barozi barimo, mwese murakijijwe. Mwicara, mufate mikrofone mwicara. Apana kuri mwicare hano. Abahekiti barantumiye barambwira ngo mufite igiterane cy'urubyiruko ngo nzaze tuvugane n'urubyiruko. Sengera muri Foursquare, umuririmbyi, umuvuga butumwa, ndi umugabo. Nanje ndi jewe nyine. Nitwa Confy cyangwa se Confiance. Ndi umunyarwanda. Yes. Navukiye hano uyitubuvira muri Kongo. Tubeke imiro. Uko se uramenye? Mfite umwana umwe w'umukobwa mwiza. Agakobwa keza. Gafite imyaka 4. Ndakavuze mitanga kumbura. Ariko mujya mwishimira mu nzu y'Imana. Umuntu ujuza mu nzu y'Imana agasubira yarakaye, afite abazimu bapakiwe bari baruzuye. Abo bazimu zabapakurure. Yes. Muzapakurura abazimu. Kandi abazimu nibo ba mbere. Nasomye ijambo rirambwira ngo iyo umudayimoni aje mu mutima wa umwe, wagasanga umutima urarangaye, ngo ahamagara abandi. Baba babonye aho gutura. Bwira mugenzi wawe ntukabindiriye abadayimoni, ntukabindiriye abadayimoni. Abadayimoni ntibakaku. Mube tayari kuko mundi inyuma. Iyo muntu andi inyuma afite kuba maso. Atukuzwe. Samuri biganza turebe. Bienvenue, we tayari kukura curanga. Ngiye no gusoza. Ntimugakunde gutinda imbere y'abantu. Abantu ni beza kandi ni babi. Umunsi umwe babwiye Yesu, baramubwira ngo Hozana, hashimuje mu izina ryawe, amanutse Yerusalemu. Bukeye bamukubitira ku musaraba wabo nabambwe. Abantu niba bavuze ngo Hozana araje nguyu, ahetswe n'icana cy'indogobe. Bamusasira, abagore bamusasira ibitenge, abandi bamusasira amayesharpe. Baravuga ngo hashimuje mu izina rya Yesu. Bukeye tuvuge cyane ngo amen. Amen. Pirata abajije ngo Baraba na Yesu tufungure bose babagore, kandi abagore bagira karimi bajya bavuga
abagore bundi abagore bagukunze wahita wamamara muri iki gihugu. Bakwanze n'abagabo turakwanga natwe. Abagore bakwanze n'abakobwa twese abagabo turakwanga. Umunsi umwe haleluya umunsi umwe ngo Dawudi akubita Goliyati aramwica. Abagore bahita batera korasi baravuga ngo Dawidi ngo yisha abantu ngo inzovu ngo ariko Sawuli yisha igihumbi. Batera korasi abagore bakikiriza mu majyepfo abo mu majyaruguru bakikiriza. Sawuli uwo munsi ahita arakara aravuga ati ubwo abagore bamvuyeho bagiye kuri Dawudi abaye umwami. Naho intambara yaba yatangiye abagore iyo bagukunze intambara bitangiye. Mwogira gutya ukazamura nk'ibiganza gutya tukareba ubwiza bw'Imana. Semeni haleluya. Tuvuga cyane haleluya. Nibo baravuga ngo nabambe. Naye mbabwiye ngo ntimugatinde cyane ngo urambire abantu. Ntukarambirane. Nyamugira ubwenge. Nubwo nababwiriza neza gute tugahimbaza iyo ntize muragenda ngo ariko yatinze mukagashiramo. Ngura mugabo yabwirije neza ari ngo ariko iyo ari kwijemo bipfuye. Sayiramo sebeni numva ukuntu bimeze. Sebeni zamura ture. Oho ndi kumva ukuntu bimeze. Ni sawa cyane. Gatatu Abafilipi nabasomera umurongo wa 17. Ngiye kubwira ijambo rimwe gusa muri tahana rimwe rivuga ngo ube icyitegererezo. Ube icyitegererezo. Reka nkubwire. Reba mugenzi wawe mubwire ngo ube icyitegererezo. Uwo mwicaranye ube icyitegererezo. Arakandi ugiye kumubaza ese urabona wowe waba icyitegererezo? Mubaze turebe uko wiyizi. Waba icyitegererezo uko wiyizi. Uko ijambo ry'Imana mutanye ico ngicyo mwaba mwumvishe. Ube icyitegererezo. Iri jambo riraremereye. Paulo yandikiye Abafilipi arabwira ngo bene data. Umva ko Paulo wamaze kumenya ko yaba icyitegererezo. Aravuga ngo bene data ngo mugere ikirenge mu cyanje. Ngaho ubwira ngo agere ikirenge mu cyawe niba wizeye. Muri izi yo aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanje ngo muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. Nayo magambo dukeneye kuba icyitegererezo. Reka nkubwire Yobu muramuzi muri Bibiliya. Yobu yaririnze aririnda. Reka mutange urugero hanyuma dusoze. Niko ngiye gusoza. Yobu yarakiranutse aririnda ageraho Imana ihura na Satani ari kuzerera. Iramubwira ngo Yobu, iramwirata. Imana iravuga ngo Yobu nako Satani wabonye Yobu? Satani ati namubonye. Bivuze iki? Imana ati wabonye ukuntu ankiranukira ari icyitegererezo? Tinabibonye. Bari kuzi impamvu nuko wamuhaye inka nyinshi, umuha intama nyinshi, umuha abana 10 beza, umuha ubutunzi. Afite impamvu yo kumukiranutsa. Imana iramubwira ngo yasico mvuze. Yobu ni icyitegererezo n'umukiranutse. Tuzamura ibiganza tuvuga cyane ngo amen. Haleluya. Aravuga ngo muntize mugerageze. Imana iravyemera ngo mugerageze.
naratangaye nasomye Bibiliya yobu kubera gukiranuka kwiwe no kubicitegererezo ngo yaratambukaga muri quartier y'iwabo gutya yitonze agatambuka. Yobu yarafite nk'imyaka nka 40 agatambuka ngo abasore ngo bakikanga ko bafite ibyaha bakihisha. Mwumva uwo mugabo abasore babona ngo Yobu kubera kurwazi ko kiranuka ari icitegererezo. Semeni haleluya. Ngo abasore ngo bakahita bihisha bakikeka ibyaha nubwo nta cyaha bafite. Yobu nuwo nguwo ari Yobu ngo yatambuka gutya yagera nko mu bukwe muri dote niba zarahaba agasimbiza ngo yakwinjira muri dote gutya ngo imyanya yuzuye abasaza nibo bahamuhaga intebe. Kwa kuri abasore bimukira abasaza nimubizi ariko abasaza nibo bimukiye Yobu umusore kubera ko baramuzi ubunyangamugayo. Narenge kuvuga ngo wowe barakubona muri quartier bakakwegera kubera ko bazi ko mwembi muri aba bandi mwese barakureba ko bati dore cyakibandi kigenzi cyane turi citegererezo. Ariko Yobu ngo yacaga muri quartier tuvuga cyane haleluya ngo abasore bakavuga ati kubera ukuntu tuzi Yobu ari inyangamugayo mwihishe niyenda wasanga ari amakosa twakoze kandi ntayo bakoze yari umukiranutse yari citegererezo. Iryo jambo muraryumvishe yari icitegererezo. Ngo hanyuma abasaza bo muri quartier babandi batowe abaviye batowe aho ngaho ngo bakavuga ngo yo baraje wa musaza bagahaguruka bakarwanira uburyo bwo kumuha umwanya kubera ari icitegererezo. Ariko wowe ugeze ahantu amatelefoni batangira kuyahisha. Ico ni kimwe. Icya kabiri bakegeranya utuntu twabo ngo hano hishiye umuntu niyenda ntituzi ukuntu uzogenda. Kubera iki? Ntabwo wabaye icitegererezo wahisemo izindi nzira zo kutabicitegererezo. Icitegererezo mu zindi ndimi ni nko kuba role model. Birumvikanye umuntu abantu bareberaho bakamwigiraho uri yagenda gute akora gute avuga ate. Ako mujye mwumva ijambo ry'Imana cyangwa ntimurye muryumva. Uzi ko njye numva ijambo nkigaye nkabateze uko ndimbwa. Nasomye Bibiliya umunsi umwe irambwira ngo Eliya ngo yari umuntu umeze nkatwe. Siko Bibiliya ivuga ngo hanyuma ngo arasenga. Burya ntabwo ari Imana yabwiye Eliya ngo hagarika imvura oya. Iwe yararakaye kubera ko umwami Ahabo yazanye imana zibiri. Azana imana bavuze ngo imanura imvura ngo Imana ngo twaba tuyisenga ngo imanura imvura. Urumva? Eliya akonkoboka iyo ngiyo yabaga iyo ngiyo itishubi ngo araza ngo azamuka jibwana. Arabati kubeka imwazanye imana zitari imana ya Isiraheli mwimuye Imana ararakara. Aravuga kubera ico ngico ngiye guhimana n'Imana yanyu imvura ntizongera kugwa kugeza igihe mbivugiye jewe. Arigendera Imana mu ijuru itisinya. Eliya yaravuze mutabare mufunga ikirere kubera ko imvura iguye twaba Eliya ntitwomukira. Umugore Ahabu n'umugabo wiwe Ahabu n'umugore wa Yezebeli barahwera. Myaka 3 iragaba n'amezi 6 imvura yaranze kugwa. Umukozi w'Imana kubera iki? None Confy nturahagarika n'igare ngo rihagarare sinzi ukuntu umeze uri kiwerewere gusa kiri aho ngaho. Kandi Eliya ari umuntu umeze nkatwe. Uzi impamvu? Ugomba kuzigaya niba uza waravutse gusa ugatura iwanyu ugashaka ukabyara bikakurangirana. Uzapfana stock dufite imbaraga Imana yadushizemo nyinshi ariko ntituzikoresha. Uziko hano mwese hano hari abafite impano zikomeye ariko ntimuzizi. Uzi impamvu utazizi? Nta busabano ugirana n'Imana. Ibintu byose hano biva ni mu busabane n'Imana. Ariko ubusabane bwanyu mwirwa gusa musabana n'abantu musabana na za telefone. Hari umunsi navuze ngo nyifunge mbona ntibikunda telefone muri iki gihe wowe wifunga. Je sinzi kwirarira havuga ngo kwifu ubu ngubu maze ari umunsi navuze ngo ngiye gusabana n'Imana ninjire amasengesho yo kwiriza seke iminsi 3 ntarya ntanywa
narabivuze nubashije hafi amezi 2 ntarabikora kandi ndi kubona ntazanabikora vuba. Uzi impamvu? Nuko harimo imbaraga Satani arabizi. Abaye gute? Uwo munsi nabivuze nahise nsonza n'ubu ndacyashonje kubera ko navuze ko ngiye kumara iminsi 3. Byaramanutse numva biramanutse neza. Ndavuga ati ariko nari maze kumva abantu bavuga amagambo numva aramfashije. Kubera iki? Dusha imbaraga, ubundi imbaraga abaririmbyi twese turaririmba bigashuha ariko ntibigire impact mu bantu. Uzi impamvu? Nta soko dufite yaho tuvoma, nta gicaniro. Noneho ndavuga ati ngiye gusenga iminsi 3. Nimara gusenga 3 kandi nzajya nyikora buri kwezi ya seke. Umunsi wa mbere nta cyayi mu gitondo, ico cyayi cyo sinya nkinywa cyane mu gitondo ya. Saa 6 sinjye nijoro sinjye, ejo ndabibara ndafata ibintu ni atari. Naje guhwera ngahwera. Ariko Satani ni ariko muvuga ariko muzamura ibiganza mu nsengere mbishobora, muzamura ibiganza. Kandi ni mbishobora. Zabamara. Bwana sifiwe sana. Tugomba kujya tugera mu materaniro kubera ubwiza bw'Imana. Wazamura ibiganza gutya. Wazamura ibiganza gutya. Ubwiza bw'Imana bukaza mu materaniro, indwara zigatangira guhunga, abantu bagatangira kumva ubuzima. Ariko urinjira tukunama kubera ko waturambiye. Uzi impamvu turambira? Nuko nta kintu ufite muri wowe. Ni muvano mwese ndabizi. Bamwe baraje kuri zabamenya, abandi baje kuri za kiramani, abandi baje zose nzanzireba njewe. Kandi ufite stress neza bitanja kwa mitsutsu. Niwe ubu mitsutsu niwe muntu wanje neza. Mitsutsu no mukomedi muramuzi ariko mitsutsu ndamukunda. N'ubu ngubu nabonye akantu basohoye ndaza ukareba ni ntaha. Ariko mwumve yo level. Mwumve yo level ndimo. Ahubwo ngo ngende ndare nsenga nshaka amavuta hejuru ndarara kuri mitsutsu. Hanyuma ngo Confy nzagira imbaraga ryari. Nzagira imbaraga ryari ariko jewe nzi ikintu niziho. Ngira umwete wo gushaka Imana. Ariko Satani akananiza. Ariko ndagerageza. Kuko akenshi mu cyumweru sinaryama muri matara n'umugore wanje cyumweru ngo gishire ntarayemwikana mu rusengero. Bimbamo bisa nk'ibintu nonse bimbamo kuva kera. Ariko nkabona ntibihagije. Ugahura n'ibi bizazana nyine bya social media, ugahura n'abajama, ugahura n'iki. Hari abaririmbya nabonye bazamura amatelefone mwayibonye. Ngwizi sinzi indirimbo abaririmbya ariko nkuvuga ngo izi telefone mwizina ryaye ni nkabyo. Amatelefone aratumaze. Uzi ko WhatsApp tumaze. Urubyiruko uzi ko tugiye gupfa. Hari abari hano, hari abazireberaho za porono, hari abazireberaho imyambaro mwarasaza abakobwa murebera amastile kuri za Instagram avuye mu barozi. Burya Satani karakora na social media hafi. Stile yose yasohotse ukabuyiko ari watubwiye ejo bundi mbari Pastor Olivier. Aratubwira ngo sinzi stile yatubwiye ngo yo kufuka ijisho rimwe nimba ari plante. Nawe ukahita ubikubitaho ngo ugafuka ijisho. Uzi icyo uvuze? Ubu uri kwamamaza Illuminati. Kuko bo bafite stile y'ijisho. Ukabona umutipe nako umukobwa yaje mu bukwe kubise ijisho rimwe. Iwe ni umuturage wa gusa wahirya ntazi ko bimeze gusa n'igikoresho kubera yabaswe na social media. Turapfuye abakristo n'abapagani. Yaba abapagani bari kubikora ariko abakristo nabo ntibazi ikirere turimo. Ikirere ntibakizi. Ikirere ntibakizi. Ariko aya magambo ndi kubabwira muri kwiyumva. Ariko muzi ko abantu 5 bafata decision bagashaka Imana. Twayibona. Imana
imana ntabwo ari imana igira liberite. Utayishatse nuko nyine irakureka. Satani izi twishakira. Satani iratwishakira ku ngufu ikagufata. Dore ikintu kiza gishobora Satani ni ugusenga. Imbaraga zo gusenga. Murasenga gute? Turasenga n'izi social media zasaze. Uzi ko mujya murara kuri WhatsApp nanjye ndimo kageza saa 8 saa 9. Wenda wowe ntabwo ugeze saa 9 ugeze saa 3 ukaryama. Ariko nje barigengeza saa 8 saa 9. Ndabeshe warangiza ukaryama ukagwa gacuho ukajya urota gusaba zimo bari kwirukankana, ukarota inka ziri kukwirukankana, ukarota bakunize. Nta kindi warota. Ariko njya muri umuntu yaraye musengesho neza. Tuvuge amen. Amen. Uzi ko mwese mwakwerekwa, mwese mwegereye igicaniro, mwese mwakwerekwa. Iyo wasenze neza urota neza, kandi urota ibintu bipanze. Iyo nasenze neza ndota ukuntu ibintu bimeze, nkabona ikintu nkakibona muri reality. Ngiye nkunda kubwiza Imana kuri masengesho. Ngiye ariko iyo mbabaye ndayibwira ndababaye, kandi kubera ko wanyimye kiriya kintu ujya wumva cyane ujya wumva ni amakuru mfite nuko ngo byose ari byawe. None se kiriya cyavuze gute? Ni gute umwana w'Imana igikoma ngoma naburira ibintu mu nzu ibwami? Uwo ni njewe ntuzanyigana. Nawe ufite ukuntu usenga. Imana ni data. Semena amen. Muve mu mikino wangu. Uziko turi mu mikino. None sizi ukuntu ibintu bimeze. Nabuze nk'icyo mbabwira jewe. Muhinduke. Tubicitegererezo. Wowe wahagarara imbere ya Paulo ukavuga ngo mwaba Filipi mwe munyigane. Kubera ko kwigana Imana byo ntimwabishobora, mumanze munyigane njewe wagize ubuntu ngerekenge mu cya Kristo. Mwe mumanze munyigane basi byibuze. Ninde hano muri ritorero ninde bo kwigana gusenga? Akabicitegerezo cyo gusenga. Nigana uyu mugabo mu ijambo ry'Imana. Mwigane mu kuvuga neza. Mwigane mu kubana n'abandi neza. Abantu bose bo kwigana hiki. Barizo muri kumwe wowe bakwigana hiki kwe. Mubazi bakwigana hiki. Ko mugeze ubwo. Ntagihari. Ufashize mfubyano aba bana bandagayana. Ujye ufasha abanga ni banga ujye ugaburira. Kandi ufite ubushobozi bwo kubagaburira. Tubicitegererezo. Joja uzi impamvu amatorero yabaye business. Amatorero yabaye business were mu Rwanda. Za Kenya na za Uganda yabaye business kera tutarabimenya. Abantu bari gukora business mu rusengero bishakira amafaranga, ntibashaka abantu bahinduka. Ubu umupasiteri uje akababwiriza icyaha, akababwira kwihana, akababwira rimwe kabiri gatatu kane, yasigara na batanu. Jewe nta torero mfite. Niyo mpamvu ndi mbabwiye nyine. Nanjye muri abanjye nabareba uko mbageza neza yo ntimuncike. Mwaba muri imari shushe. None se mwaba muri kunyishurira inzu nkababwira nabi. Business nawe ndi muri business shushe. Ariko ko nta business ndi muri reka mbabwire. Kandi arangije. Reka mbabwire ijambo rimwe soze. Aya magambo numva arimereye. Asaba gutindana iminsi nk'itatu. Nudafata decision ku giti cyawe uzarinda upfa ukiri wa wundi. Abantu bose bahindutse bakoze ibintu bikomeye hano ku isi. Nabahinduye imitekerereze. Nabaritse ikigare. Uhora mu kigare kuva ku wa mbere ku wa kabiri. Wirirwa muri za match gusa match. Match zose urazizi. Nanjye ndazizi. Nge nabaye n'umukinyi. Ejo kwa gatandatu nibona kinye ndaheruka. Washize ndahwera ndapfa baza kundi. Dawudi yaravuze ngo nabike ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Erega igituma tudacumura ni ijambo. Ni decision. Ukavuga ngo sinzaryamana
n'umukobwa cyangwa umugore utari uwanyu kugeza nshatse ako muzi imivumo iba mu gusambana mukira abasore cyangwa ntimuyizi muzi umuvumo uba mu kwikinisha mukira abasore muzi umuvumo uri mu kureba za porono iramyuka mujya iba mu maporono mugenda mukayizana iwanyu iwawe ukayizana ikakubikana murabizi iyo mwabimenye ukamenya uko kuri mugasenga Imana ikabahishura ntabwo akongera kubireba nta muntu wanywa uburozi ari kububona nta muntu warya uburozi bambwiye ngo muri iyi sahani harimo uburozi ngo warya ibyo biryo wabugiye kwiyahura ariko ubwo bumenyi nibwo mutazi kubera iki muri kure y'ubusabane n'Imana abaririmbyi bava gusambana tukaza tukaririmbana abantu bakira ntibishoboka abashumba akava gusambanya umuntu muri office akamubona yicaye hariya ariko abantu negita uzi guhimbaza no kuramya Imana hari udukoko nka dutanu wasambanyije turi materaniro umuriro w'Imana uba watse ukajya utera korasi kandi uwo wasambanyije ahita kureba ntaza afashwa ntiyafashwa gute wafashwa uzi ubwambure bwa pasiteri my friend perezida wa korali yahereye ku wa mbere abakobwa bamaze ageza ku wa nyuma reka mbivuga nimba ari ababikoze ibyo birabareba ntawe nzi nta nubwo ari muri iri torero nta handi nayibonye warangiza ukayobora abantu ariko ntabwo muzongera kuntumira niko bimeze ubundi se mwantumiye nayibabwiye n'ubundi ntabwo nabwiye muntumire nimwe mwabitekereje n'ubundi sinkunda kubwiriza cyane bari kuntumira kuririmba ariko hari icyo numva Imana ivugana n'aba ikeneye ko abantu bakira ureke imikino kubera ko ibyo byose Imana yashizeho amaprincipe n'udakora kino tuzabona kino nugira Imana yabishize ingaruka z'icyaha zirahari munyemerere muhaguruke dusenge use hano twaririmbiye indirimbo nta ndirimbo iri hano hisembura indirimbo haguruka nawe uhaguruka ku birenge byawe ubicitegererezo urabicitegererezo muki bibiravuga ngo mu ngeso nziza mu rukundo muki mu kwihangana muki ariko ntabwo tuzakwigiraho ubusambanyi ntabwo tuzakwigiraho ubujura ntabwo tuzakwigiraho impano y'Imana kandi uko bigaragara ububyutse bugiye kuza mu itorero ububyutse bugiye kuza mu itorero buvuye mu rubyiruko nubwo urubyiruko rwafashe gahunda yo gushaka mu maso y'Imana akuze urubyiruko ruzuka akaza avuye mu kazi avuye hehe akaza akarara hano mu rusengero avuga ngo Mana ndagushaka ndagukeneye mu maso hawe uzi kujya ugenda no mu kazi bakabona urundi muntu utari uw'isi ntabwo turabisi turabijuru ariko turashaka gusa n'abisi ahubwo ngo isi se natwe uragera mu kazi ugashaka kugaragaza ko uri umujama nyine uvuga kijama Mana none se kutama ibyo bintu wangu uzana ikijama kugira ngo batabona ko uri umurezi uzi impamvu ntabwo uri proud ko ntabwo uzi ko umukristo niyo yavuze gutya akagusubiza ngo Yesu ashimwe utavuga ubwiza bw'Imana utavuga ubwiza bw'Imana Yesu ashimwe yagusekera muraho yiwe itandukanye na muraho y'ikibandi kiri aha hepfo biratandukanye muraho y'umukozi w'Imana yuzuye ubwiza bw'Imana muraho
kandi ari ukuntu bavuga neza. Yavuga ngo muraho Imana igaherekeza iryo jambo, ukumva umuntu yakwicarana nawe akumva aranezerewe, ariko hari uburyo wicarana ukabura umutekano, ntacyo yakubwiye, ntiyagututse, gusa abarozi bamwuzuyeho n'abadayimoni ko barakubitaho iyo heriya umuriro watse. Ariko undi yakwicara amateraniro, yagusura iwawe, yakwicara mu nzu, yakubwira amagambo, ukumva umutima uraruhutse, ukumva ntimwatandukana. Ariko iyo uhuye n'abantu imitima iraruha, bakirukanka bagahunga. Haleluya, haleluya. Abumva tugomba guhindura ibintu, bazamure ibiganza. Hari urubyiruko, reka mbabwire, so wantumiye, byakagombye kuba byiza kuva uyu munsi mugatekereza uburyo tuzatwicara tugahugurana, kandi tugahugurana mu kuri. Apana ngo nakirando hari ikintu kiye kuba, urakira iki utaramenya nico bakira. Hajya hakira umuntu wamaze kumenya. Na ibi nibyo bipindi byo hejuru nukubesha. Umunsi eka nsoreza kuri Billy Graham ngo baramajije ngo se niki kijya gituma ugira imbaraga izo ufite. Arabwa ngo ni ibintu bitatu. Icambere no gusenga. Icyaka binyasoma ijambo ry'Imana. Icya gatatu ngo njya nirinda mu twaha dutoya. Ariko icyo yavuze ngo kwa kundi kubesha, kubwira umuntu ngo ndaje ukamara amasaha 7 gutaraza, utwo twaha twose kubwira umuntu nabi, utwo twaha dutoya, ngo aratwirinda. None yatwirinda akagira imbaraga. Umunsi umwe yaravuze ngo yabwiye muganga wiwe, aramubaza ngo muganga, birashoboka ko nakora 40 jours ijoro n'amanywa ntarya ntanywa? Umuganga aramuvuga ngo byaterwa n'umubiri wawe, aramupima, aravuga ati birashoboka ko ushobora kumara 40 jours utajya utanywa, ariko simbyizeye neza. Aravuga ngo uzambe hafi, uwo ni Billy Graham, uzambe hafi ngiye kubikora ngerageza nkora iminsi 40 n'amajoro 40 ntarya ntanywa. Umunsi wa mbere wa 15 dr amukurikirana wa 20 ageze wa 39 arapfa. Asigarana agatsi gatoya. Mu docteur amwirukangana kwa muganga, yamuteye amasonde, ariko umugabura n'amasonde, amujyana ku bitaro agiye kugira ngo bamugarure ubuzima. Billy Graham mukozi w'Imana aherutse kwitaba Imana mu 2018. Ngo yinjiye muri ibyo bitaro gutya ari kuri kakaga, waje gwaye umutwe gatasohoka akize, waje afite kanseri kayitikira, kubera imbaraga z'Imana ziri mu masengesho. Barasifuye sana. Yinjiye mu bitaro gutya arinjira, Abantu yaje gukira kw'indwara, umuriro uraka mu bitaro, ibitaro barabati abarwayi bose barana barakiza. Wowe bagutwaye n'uwari nugiye gukira yo itapfa kubera ko ambaraga. Tuzamure dutereza haleluya. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Ambaraga dufite, imbaraga zarashize. Wagirira imbaraga he? Yaba twari dufunze ino miryango mwese tukabafungirana, tukaza tugapfukamana, tukararana dusaba Imana imbabazi, n'ejo tukirirwa tukikura. Umva ngubwira ikintu kimwe, kuva uyu munsi nimba wumvishe aya magambo agomba kuguhindura. Ako naje kubera mbabwiye no magambo naye ngivuga ngo ejo ngiye gutangirira iri 3 jours seka oya ejo ntago, ejo siniteguye, ariko kera nange kwita nsonza ngiye kwikora n'ukuri, ngiye kwikora. Muvuga ngo yikore mu izina rya Yesu, kuko dukeneye imbaraga. Kandi sizayikora ngo hari ubukene mfite, nubwo mbufite ntabwo nzaje gusenga mbwira Imana ngo Mana ngo ndori ifu yashize. Uzuko munyamusengera ifu n'amasukari, ibintu bitari ngombwa. Bibiliya ivuga ngo itimanye umwana wayo kinege yaburite kumuduhana n'ibintu byose. Biraba mubaze mushaka ubwami bw'Imana, ariko turi gushaka inyama. Ejo batwigishije ngo mubanze mureke inyama, mureke gushaka inyama. Niko batwigishije ijambo ejo. Murashaka inyama, Imana Yesu izana ngo irazibaho ukwezi kose, zibatunguka no mazuru kubera bari basabye nabi. Fatira mugenzi wawe kiganza, fatira mugenzi wawe kiganza.
mana 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 izina rya Yesu. Kora kuri clavier gusa piano. Mureke dusabe Imana imbabazi. Tuvuge cyane ngo amen. Dutangire tugerageze tubicitegererezo. Umuntu umwe gusa wafata iyo gahunda agahindura u Rwanda rwamumenya, isi ikamumenya ko yabaye icitegererezo. Ariko ntibazakumenya utinda ku bidafite umumaro, ntabwo uzaba icitegererezo. Utafite ibyo wigomwa, nutigomwa telefone, nutigomwa ibyo wakundaga, nutigomwa igitanda uraraho, ntabwo uzakomera. Umusaza wacu Paul Kagame iyo atigomwa kuba mu ishamba ngo ahure n'imvura, ahure n'iki, kino gihugu ntabwo kiba kimeze gutya. Siko bimeze. Hari sacrifice umuntu agomba gutanga kugira ngo agere kubikomeye. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, zamura ijwi ryawe usenge ubwira Imana itubabarire. Mana utubabarire intege nkeya mu izina rya Yesu, utubabarire mu izina rya Yesu. Avokile bonde zamberari desore de reba. Mana mu izina rya Yesu. Mana uduhe kuba maso muri iki gihe kigoranye, igihe kigoranye. Ubabarira abakobwa n'abahungu batinda mu bidafite umumaro, ubabarira abagabo n'abagore badaha umwanya, badasabana n'ijuru. Uduhindurire ubuzima tubicitegererezo c'abizera.